And when we were up owesifazane lithi iBhayibheli for 12 years opha angasakhonivile ukuhamba phakathi kwabantu lithi iBhayibheli wandibhala nawe wabamba ingubo yomphetho wakho waphila ngaleso sikhathi sehluleke bodokotela kwahluleka abantu abaziwayo kodwa wafika kuwe wabamba ingubo yomphetho lithi iBhayibheli kwanqamuka ukopha ngiyathandaza uNkulunkulu ongenzeki bantu kuwe kuyenzeka akukho umuntu lokungenzeki kuwe akukho kungenzeki kuwe lithi iBhayibheli kube kwaba nendoda eyalala eThebini for 38 years lithi iBhayibheli athi kwabantu eThebini baphila abanye babuyele emakhaya bangaphilanga lithi iBhayibheli wavela wena lithi iBhayibheli wabonakala eBethsaida uhamba wadibana nendoda ilele phansi kakwasikwezana lutho ngoba ongenzeki bantu kuwe kuyenzeka lithi iBhayibheli wakho
ungabonanga ukungcashela wena akukho okufihliwe emehlweni akho wena wazini wena ezomuntu wazi inamba yazi ekhanda wena uNkulunkulu wazi ukuthi kusasa isiphethe uwe wena uNkulunkulu owenza into namuhla basazi nesiphetho sayo akakayenzi angakayiboni ingakaqali ufike wena uNkulunkulu sokwazi nokuthi izophetha kanjani ingakho ke makathandaza inkosi iBhayibheli lithi yaphe ubonde yasiyathandaza ikhulumana ngamagama ethi sikhumbule uNkulunkulu sizosho njalo nanamuhla ukuthi sibandla lakho sikhumbule inkosi labanye uNkulunkulu basaba nokubuyela emakhaya izinto ziyabheka izinto zilunga uNkulunkulu kodwa ngiyathandaza sikhumbule baba sikhumbule ngcwele labanye bazi ukuthi bazohlala bafike emakhaya bonke uNkulunkulu wasikhumbula bonke uNkulunkulu namuhla wasikhumbula bonke uNkulunkulu waphakamisa isandla sakho labanye uNkulunkulu baneminyaka abasazi ukuthi bathathe bahlanganise nami bonke uNkulunkulu wabakhumbula namuhla bonke Jehova walula isandla sakho siyabonga ufanelwe Kate